mabuko yego guteza umukwe imbere ni byiza ariko kwicara inyuma y'umukwe si byiza ako kantu twarakagaye tumare kukagaya twifata gutya uzitwara nyakoboko inyuma ku mugongo niko kumuhekaga ku mugongo uzuheka nyakoboko kumva umeze gute wa tuzugenda wishikura uzugenda wumva uri comfortable kwa mufano muguye narugero kwa mufano ninde wabyutse undi ese noneho mama runaka uri umutwaye se umukwe wiwe ayo mana sinijuru turaje hehe babagorega bafite umuco ahita avuga ati noneho igitangaza kirabaye tuzonesha gute ibintu umuntu abonera mu isi uzosigaramo wa nyuma hazibuke gukinga uzozimya amatara abantu binjire mu mwijima batababona ibyabereyemo ifitanye isano n'umuco abanyamurenge hallo muri kunyumva neza icyo bita umuco ujana nico bita kirazira haba harimo no gutinya no kubaha ntibikorwa y'umukwe na nyirabukwe atwara umukwe atwara moto nyirabukwe ni umukiriya wiwe ngiye kwibaza namwe mbabazi tubwizanye ukuri tuganire mureke gutukana. Hello, muraho, murakaza neza muri City Transfer. Tubafitiye serivisi zo kohereza amafaranga muri East Africa, Uganda, Kenya, Burundi, Tanzania na DRC. Tubafitiye na serivisi za MoneyGram, Western Union. You are welcome. Ndagusuhuje nkwifurije igitondo ciza webuke ndetse n'abagorobye nkwifurije umugoroba mwiza bivanye naho uherereye ngo amahoro y'Imana akomeze abana nawe muri gahunda zawe nziza zose urimo. Turamukije abanyamurenge bose ku isi ukuye mutugara, turamukije abanyamasisi bose ku isi, turamukije abanyarwanda bose ku isi ngo yambu mumeze mute, amahoro aganze mu mitima yanyu. Ibyiza muri gukora n'ibyiza muri gupanga Imana ibzongeremo umugisha, ibibi bineshwe cyangwa se bitsindwe. Turamukije abantu bari ruguru iwacu ku ivuko, abantu banze gusiga amatongo ya basekuruza n'ibibanza byabo bakabinambaho bakabigumaho. Muri abantu b'agaciro cyane kandi muri abantu b'ingenzi kuba mwarakomeye kuco mwahawe. Yandirimba avuga ngo rinda neza ico wahawe ariko hari abandi babitaye ibyo bahawe. Muri abantu b'agaciro cyane turamukije umuntu wese uri witwa AFC M23 turamuramukije cyane ngo ugira amahoro kandi ukomeze kubwe neza. Abantu bari iwacu mu gihugu cya Kongo turabasuhuje cyane. Turamukije abanyafrika bose kwisi, turamukije abanyaziya, abanyaburayi n'abanyamerika. Tukabuza umuntu muri commentaire utubwira ko muri Iran cyangwa Afghanistan hari umunyamurenge tukabuza umuntu utubwira amakuru. Turabiyegereje muri kiganiro abanyamerika mwegere namwe turabiyegereje cyane. No kuvuga ngo umuntu wese wakoze subscribe kuri Ineza Live TV muri abantu b'agaciro kandi muri abantu b'umugisha mwahisemo neza ntimuzicuza. Turi abanyamugisha kubera ko tubafite. Iyi ni channel yanyu nimwe dukorera. Ibyo dukora ni ibyanyu n'amakuru yanyu muyakunde kugira ngo mukomeze mwumve ibyo tubagezaho cyangwa se inkuru zacu za buri munsi. Ukanda subscribe n'ubusa ni free of charge niko bazavuga binahangaha. Abantu mutukana muzasarura ibyo mwahinze, nizere ko namwe batunze ibyo bitutse. Mugenda muhindura utu email mukaza mugatukana, mwagiye mukoresha amazina yanyu tukamenya ko muhamudutuka. Muri abapagani umuntu uza muri commentaire yahinduye izina ryiwe agatukana, gende wigaye nta gaciro ufite kubera ko uri gukora igikorwa wihisha. Garagara ugikora ugaragara. Dushimye abantu baduha ibyo bafite ariko turabababariye kubera ko nibyo muba mufite nibyo muduhereza kandi bize bitugubwa neza cyane yo muhamudutuka kubera ko nibyo mufite nta kundi. Timukaza mugaye umuntu ngo atanze ikintu adafite. Umuntu utanga icyo afite wese nyine nico cy'agaciro agomba kuguhereza. Ufite igitutsi muzamo mubabarira kurya abayabuze ikintu kizima guheza akavuga atereka reka tukinombwa kandi inzamba yose cyangwa kubondi gipfu inzamba gipfu ngo ndi ndawe inza nguma nkaba umuntu ndi kiremwa ndi umwana w'Imana
gusa mwanga ukuri, kandi ukuri ni kaho koza kubarya. Ariko abantu mugende mureke gutukana, ntacyo bimaze. Nimba gutukana hari bikwinjiriza, ubikomeze kuraje. Inkuru yacu iri muri uyu muhana rero, biteye ite cyangwa se imeze ite? Mwigire hino, ico wayikora ubanza ukireke, amakuru hawumva ubanza posing, kandi pause uraza ukomeze. Dufite amakuru ashushe kandi amakuru meza cyane ku bantu batuye muri Kenya, i Nairobi, mu muhana wacu. Tariki 19 z'ukwezi kwa karindwi hari ubukwe bwabaye muri uyu muhana wacu. Ubukwe bwahabereye, bwari ubukwe bwiza cyane, ariko ibyabayemo murabizi cyangwa se mwarabibonye. Hari inkuru itera icyo ngiye kubasangiza ifitanye isano n'umuco. Abanyamurenge, halo, muri kunyumva neza? Icyo bita umuco ujana nico bita kirazira. Haba harimo no gutinya no kubaha ntibikorwa. Ntabwo natandukire ngiye kuvuga hejuru y'umuco, kubera ko ni inkuru y'umukwe na nyirabukwe. Nyirabukwe atwara umukwe atwara moto, nyirabukwe ni umukiriya wiwe. Ngiye kwibaza namwe mbabazi, tubwizanye ukuri, tuganire, mureke gutukana, tuje inama, twungurane ibitekerezo. Umuntu wese washatse umuhungu ntago yarya nyirabukwe ari muri salo cyangwa mu kirambi. Ndavuga umuhungu ntago warya nyoko bukora aho ngaho cyangwa so bukora aho ngaho. Igihe cyo kugera ku meza kigeze, umukwe aja mu cumba cyangwa agasohoka kama yigira bize ngo ari kuri telefone ya hehe. Ni wa muco yubashe, ngo atabona ukuntu nyirabukwe atamira, cyangwa se nyirabukwe atabona ukuntu umukwe atamira. Uyu mukwe wacu afite imoto bizashara biza cyane, yiteje imbere, arikorera, agura pikipiki, azatwara abantu, ni transporter, ni umutwazi w'ibintu n'abantu. Kuko umuhaye kawunga ngo ayigutware nti yo kwanga. Ni transporter, niko kazi kiwe, azatwara imizigo n'ibicuruzwa n'abantu. Iyo rero nyirabukwe ageze gahunda yo kuja ahantu, azamuhamagara. Nimba azavuga ngo customer, nimba azavuga ngo kiriya, tumbaza ijambo azakoresha. Ati nasoje ngo ntore. Aho nimba azamwita gute, nanje nawe. Gusa icyo nzi cyo nuko uyu mukwe azajana nyirabukwe ahantu agiye amuhetse kuri moto. Bya bindi twavuze by'umuco, kandi iyo wicaye kuri moto ugomba kuba wegereye ubwo twaye, kugira ngo nimugara ahantu hari dodane cyangwa hari umukuku niyiterera asa n'ukwegera. Noneho ko ndabura amakuru mvuga, kubera ko ino nkuru yanyumije, natonekaye, ndatoneka, ngira gute, ndaseka, ndavuga nti Imana y'isi n'ijuru, wa muco wagiye hehe? Abantu mwibagirwa umuco, byagenze gute? Amahanga yarabahanze mwibagirwa umuco. Mabuko yego, guteza umukwe imbere ni byiza, ariko kwicara inyuma y'umukwe si byiza. Ako kantu twarakagaye, tumare kukagaya, twifata gutya. Ka kantu bita ngo nagatangarisho mu Kinyamurenge. Uyu mugabo rero kuba afite business yo gutwara abantu cyangwa se ibintu, ni akazi keza pe ntitukanze. Uzitwara nyoko bukwe nyuma ku mugongo, niko kumuhekaga ku mugongo. Uzuheka nyoko bukwe kumva umeze gute wa? Tuzugenda wishikura. Uzugenda umva uri comfortable. Kwa mufano muguye na rugero, kwa mufano ninde wabyutse undi. Ariko reka mbabwiza ukuri, ni ukuri kw'Imana, uyu muco wacu ntiwemere ikintu nkico. Teza imbere umukwe yego, ariko kugutwara kuri moto ico kintu rwose wose umuco mwarawutaye. Mwamaraga twavuga ibintu nk'ibyo ngo mwataye umuco. Twataye umuco hehe? Injubi hawo bivuga nawe ubikora ninde wataye umuco? Cyangwa mwarabyibagiwe ngo yamaye ngo ishana ryanje sinoriheje undi muntu, ngo mfite umukwe mu muhanda ngo reka ndimuheze ngo ntware. Ikibazo kiri hehe? Nimba muzamugenda muganira gute? Ntanje nawe nimba uza wicara nyine ukumva umeze neza. Hari umugabo nzugira imodoka ya Uber, nyirabukwe amamubwira ngo nje sino amutega. Namujana n'umukwe mu modoka, turi babiri gusa tuganira iki. Ndavuga ati uyu mugore agira umuco, uri umunyamuco pe, ugira umuco rwose. Ariko uyu nguyu we, guys, jameni, iyo kitu imenishangaza.
narayumvishije nama nikubita hasi kubera ibitwenge gusa ndaseka ndagagara. Impamvu rero mvuze no nkuru nta kindi, nababwiye ngo itariki 19 z'ukwezi kwa karindwi ni push hashize iminsi 3 hafi 4. Ubu bukwe bwarabaye, uyu mugabo atwara nyirabukwe kuri moto babujamo, bamare gushika noneho abandi abagore bari bicaye aho ngaho banyurana inzara tese, noneho mama runaka uri umutwaye se umukwe wiwe, ayo mana sinijuru turaje hehe. Babagore bafite umuco ahita avuga ati noneho igitangaza kirabaye, inkicitse amabere turagira gute, tuzonesha gute. Bamagabana bisakuzaga aho ngaho, nanje nari ndaho hafi, amaso y'umutima yararaho hafi, ndabegera ndase none se muvugishije ukuri ibyo muvuga mu bihagazeho. Bari abagore baba babivuganaho, uriya mugabo uriya ni nyirabukwe ati none ndatangaye, uriya mugabo ufite umukobwa wiwe. Yeme tuvugishije ukuri ubona umuco kuba umukwe guheka kuri moto mukagenda museka, ubona umuco. Kandi tuzi ko abanyamurenge ariyo bantu bakomera ku muco cyane. Nimba hari ikintu kiza kigisa n'ikigoye abanyamurenge ni ukwica umuco. Kwica umuco ni ikintu ebana mu bwoko bwacu, ni ikintu bakomeraho, ni ikintu baharanira. Unashatse no kukirwanya bakwita andi mazina, watandukiriye, warengereye umuco suko. Twigeze kumanuka ahantu hamwe turya amandazi 2018, twari kumwe n'abandi basore nkabangaye, duhura n'umusaza yamahagarara yifata ku kanwa. Muze byagenze gute? Amenyo karakujya ngo yaye ngo yaravuze ngo isharakambura umwishwa, usharakambura umwishwa ibyo kuri kw'Imana sinabaheza umugeni, sinabaheza umwana wanje, mwebwe ntabakwe barimo. Ntasoni abana b'abanyamurenge kumuraga ndamurira ku muhanda amandazi, kandi twebwe twumvaga ntaco bitubwiye, nta kibazo. Aratwicaza uwo musaza ari muri Canada, aratwicaraza tubwira ngo ko murangiza umuco, uziko babimba abageni kubu nkanje basobaje kubasabira umugeni, no vuga ngo oya ti muri abagabo nta muco mugira. Ubundi mu muco wacu wa Kinyamurenge iyo waje gusaba umugeni n'ikintu cy'umuco nico bakontaho cyane. Uriya muntu yaba ameze gute, iyo babona abantu bagira imico mibi ako kantu kakakwimisha umugeni, iyo babona abantu bagira umuco mwiza ako kantu kakaguhisha umugeni. Uwo musaza y'amacisho saratubira ngo nta mukobwa wanje no bahereza mugenda murira amandazi ku muhanda. Icyo nibaza uyu mukwe na nyirabukwe, kandi amakuru dufite nuko uyu mubyeyi umwana we kuko yabyaye mu nda yagendeye kugisa amezi 9, umumotari ari we yashatse. Nta tukibaza yego nyine ntawangijana murindi, ariko ikiraka nkico ntiwakagihaye umukwe. Narabigaye mare kubigaya mbaza abakuru barambwira ngo umuco warashize, abakawusigasiye nibo baba umara. Tuzonesha gute ibintu umuntu abonera mwisi? Uzosigaramo wanyuma haziruke gukinga, uzozimya amatara abantu binjire mu mwijima batababona ibyabereyemo, naho bundi nagahuma munwa twayumirwa tashanga naditaka ifuriro. Twarahumiwe cyane, tumara guhumirwa. Dukeneye ibitekerezo byanyu ko mubyumva, nimba mutugaya kuba twayitangaje bizo birabareba, nimba mudushima ibyo ni ibyanyu, ariko tuba dukeneye ngo umuntu avuga abuzumva ku ruhande rwiwe. Nuzu ugatukana nukuri kose turakubwira ngo nyine ni kubyumva. Nuzu ukatubwira turi no mukwe nyirabukwe nagomba muteza imbere ni wo kubyumva. Igitekerezo cyawe ni ingirakamaro kandi ni ingenzi, turacumva tucishimire, duseke twikomereze. Ubuzima ni bugufiya, no kureka kuza wicara kuri moto y'umukwe niko kuja mu gihumba gaca umukwe. Taho bitaniye nimbaga yori office yiwe cyo kintu nyine jewe arakuntu nagitekerejeho. Mbaza abasaza bakuru baravuga ngo kurabisha ibyo bintu bibaho. Tariki 19 z'ukwa karindwi abari mu bukwe mu byibuke, aho uyu mugabo yaparitse nyirabukwe mu byibuke, ababibonye yinjira mu byibuke
yurutse kuri moto yande y'umukwe. Iyo nkuru ntago ari impimbano. Narababwiye ngo twege ntago tujya dukora inkuru z'ibinyoma. Twege dukora inkuru ziriho akagiye ku karubanda. Niko twege tuza tukakora inkuru zacu. Tukavuga ibiriho. Ubundi umugabo w'umuco n'umubyeyi w'umuco w'umudamu na uba imodoka y'umukwe ntago yayicara mu nyine ngo agende. Muragenda muganirike. Timuteraga igipindi. Timuseka. Timubona ikintu mu muhanda ngo mutere commentaire mukomeze. Nyirabukwe w'umuntu n'umuntu butinyitse ku rwego rwo hejuru. Umukwe n'umuntu butinyitse ku rwego rwo hejuru. Ariko wowe uje mutwara kuri moto yawe mukagenda. Urugendo rw'iminota 15 mukagenda. Kandi hari abantu batinya kwicara kuri za moto rimwe akabubwo yagufata hano kubera nyine kutayimenyera cyangwa kwitinya, cyangwa akaba nubwo yagufata hano bivanye nuko yicaye, cyangwa akavuga ati hano hari umugunguzi turakubita tuzamuke reka mufata ndahanuka. Ushobora kutamufata wenda bakagusigana tubimenye tukumva gusa induru ngo ngo kubise kano hasi. Ariko nyine gutwarwa n'umukwe ntabwo ari umuco no kwica umuco. Ni ikintu nyine kidasa neza. Habe n'ababyeyi barabigaye narababonye barako baseka bunamye. Iyo umunyamurenge yumiwaza azayifata gutya cyangwa akagira gutya. Ko niko twumigwa twebwe. Hari umigwa ntavuge akifata hano ngo mana we. Undi akamavuga ngo reka ngasone. Murabona ibintu bizageza 2030 umuco ugihari. Nimutangiye gupfira mu bantu bakuru. Kandi uwo ngo yakanyigishije umuco uko ukorwa nuko ibintu biba bimeze, yuko ntagomba gusatira amabukwe, yuko ntagomba kwegera umukwe, ibintu nk'ibyo. Ubundi nyoko buko n'umuntu wubashwe n'umunyacubahiro kandi n'umuntu ugomba gutinya nyine mutagomba no kunarebana. Ngahibaze akamubwira ati mabukwe rero hari ahantu umuhanda warangiritse urampa desa mpakugeze. Nyako kavuga ati mukwe wanje wowe ufite umukobwa wanje ndaguheza 100 mugaciririkanya. Rigayimanga. Mutwandikire muri commentaire ko mubyumva koko nimba ico kintu kigayitse cyangwa gishimishije. Bamwe baravuga ngo no guteza imbere umukwe kugira ngo atabica atahana mu rugo. Yego ni byiza ariko mu muco sibyo. Abandi baratubwira ngo yakoze amahano, abandi baratubwira ngo urabeshe, abandi baratubwira ngo iyo nkuru ntibaho kandi iriho. Abari mu bukwe mwarabibonye. Ni ikintu kitari sawa mu maso yanje, mu maso yawe no mu matwi yawe utubwire uko uzumva. Reka mbambwire ngo turabakunda cyane kuko namwe mwaradukunze. Abakoze subscribe mwese, Imana ikomeze bishimire kandi ikomeze yagura ibyanyu, mukomeze mutere imbere. Turabakunda cyane. Amahoro mu mutima n'amafaranga mu ikofi. Ibiganiro byacu nakagaruka. Ciao bye bye. Hello, muraho, murakaza neza muri City Transfer. Tubafite services zo kohereza amafaranga muri East Africa, Uganda, Kenya, Burundi, Tanzania na DRC. Tubafitiye na services za MoneyGram, Western Union. You are welcome.